ebi bagambirwa hamukoro gwo kukingaho umushomo gwa Enterprise Uganda ogumazire 5 haruhinda SS Mitooma omushomo ogu gubire gugenderiro kushomesa abanyamitooma okubakubasa kukosa sente za parish development model. Tusima ekitongole kya Enterprise Uganda aho kubahindu kugambira abantu bona bariyo nibasima kandi nituteekateka baza kukozesa je obukugo batunga kugaha. Tureba government eri kureta programs eri kureta cash ekaziteko mu bantu konkazi kabare mikozesa ekinasima program ya Enterprise Uganda yani igesa abantu mindset change ninga itekateka y'abantu ngo kubara akoze sente bakasevinga kandi baketungura. Bamwe abagwetaberemo bagizere ngo babire batarukumanya okusentezo zuru kukozesebwa kandi basimiro kubegesa okubaraganyurwa mu ntebekane seji. Tubire twine ntekateka kugira ngo umuntu uza gukora business akabaho no kushanga umuntu ayine miliyoni kunga bashanga umuntu ukora business emitwale 2 ningo mutwale gumwe urabasa kumutanisha business ahamwe rwo mwaka ushanga ayine miliyoni kingwegire mu cyangwa kandi cyakwasa kuhungura bintu shoma kubika naha kusevinga then naha gukora business. Chairman wa district ya Mitooma Benon Kadkija ashabira abantu okwejumbero mu gukora kandi yarabura batarukora ngo nibija kwasubwa mukono gw'ecuma. And must come back the way you signed the agreement. All the branches in Uganda have closed. The biggest shop in Barara was owned by him. Abatakwenda kukora icyo kubanza okucera amarwa tukagire kiragiro ekiro cyo parliamenta kirukorwa okureba ngo eminywere y'amarwa yazo mbuteka. Abegesi bwo mushomogo bashabirwe kwegesa abandi omu byaro byabo. Amakuru agagasha kwa Ben Muhozi omuri Mitooma.